Tukwitia wekio mwendo mithukisya nundu wa kuselewa kwake bwiyo tama uvo kwanzia ya uliku saa 3 cia kioko niva mitambo ni ya Kamemeka NFM na mukamba si saa 3 yunanda tika monza nina ukethia na na udho chanye nita wa Irene Nyamai kivuyo cha mauvo tuyambisia na mauvo takithio kuma ilembetani ya ukamba na tuyambisia na mauvo kana MC wa ward ya Zakika Francis Mutuku Muso kananza wiki lili kalamba niva kauntini ya Makueni ula ingine wa mwene kibila wa chama cha Wiper kaunti ya Makueni na mwene kibila nzama ya maundumani mambungeni ya kaunti ya Makueni ya sekana kwao yu simosi yake siondhili no setwe ni mubia wa ukunikiliwa DCI no tungi itwe na kumanya kana maine kiwambi na kumanya kana maine kia wambini kumana na maandamano ini ni kumana na umbano ula momba nitie wa chama cha Wiper ku ya Mombasa kwa ikule serikali yeke kunyamasia enendi matena mabitio aineni abaka memeni ka NFM kiokoni cha omunde mheshimiwa Muso ni wale anananzekesia kana empowerment kana ilo bia si empowerment latest so leto aiwe serikali sio ni sikibazo siandi yetu ya Kenya ni tulangite chama cha Wiper ko aya sia kana kino chati na bayi empowerment yetu aiwe yulu hospitali wa matiliko ya sia kana bena X-ray hospitali kana dental unit pena ambulance na yue bia ya kwa ward ya siana kana siana kubadhanwa na wau aima ni bikite na kuinzelwa kukonya kusiogethia kwa Gachagua vandhi ya Kenya kumanthia America na ili chama cha Wiper cha mo mudhao wa kiwanzani cha ndiki cha Jomo Kenyatta Muso ya sekana bayimwa ni komdini wa ngwatani ya United Opposition tondo ndamboka ya Gachagua nthia America inai ya kimbene na kusiogethia kwake kunai o kwa kimbene yulua uneni wa ulawa senator wa Mbeya county ya Masako Johnson Muthamanduya wakana weyu akaongamana Stephen Kalonzo Musyoka na gosa utongo iwanthi kethi wano kunewa kingo ni ngaliko ya ulei Muso aseka na muthamano manyite ni mwau itina wako kwa mbungeni na wasia wake wami na kuthela kwa ikulia enandi mabikie na kuona mbe na yulu wanzeke kukonya kana Stephen Kalonzo Musyoka Raila Odinga na Uhuru wa Kenyatta ni manakomanie Muso yaseka na kethi wa aane manakomanie manane na nisia maundu mabata ma siasa siambi ya Kenya aiminu kililia mheshimiwa Muso ni waweta yulu wa miradi ya maendeleo mthini wa kisio chake na maundu ala wikite we mwene tamutongo iwaza kika takunai chabuki ugu ibindani ya mathiko na iya sindu siki balukanyo na ende serikali ya kaunti ya Makueni ungu wa Mutula Kilonzo Junior ta governor ya sekanani kite miradi menene ta ula wa silanga wa uyi kuyama songa leni mulima dam kuyamboni dukuma ondumwe na project inge kana miradi inge kibathukanyo na takalamba processing plant ila kwao yende na kuthia enende juisi kini kivuyo cha mauvo cha NFM netutiane na mauvo asumwe ndo mithukisia tukunikile mauvo angi kuma ba Makueni wala mbunge ya kaunti ya Makueni ni bitukithisia mutalatala wa social protection bill uleti na wakutwikithwa mwiao okwithwa itumika kuthukumithwa kwa kinando cha serikali ya kaunti ino ya Makueni ta kutethesia hala matetonya na kibatisi kitweta tetheka fund mauvo atumbaniswe ni Musoa Harrison mwendo atwandikia kuma ba Makueni mwene kibila wanza mamondo mami mbungeni akaunti ya Makueni Elizabeth Mutindi na ulangi ni memba mbunge akaunti ya Makueni no mwana tikiti wa chama cha Wiper no aweta kana kupelekeza kwa mutalatala wa social protection bill ni kutethesia bani ando asiona mema mudhamia mwana na mateto na yeta wa social protection bill 2025 ela yevetwa tumia tele muno ndo ni kuthiko unlock maundu maingi ma kuteithia mwene nthi ula wa baya nthi kana ula wetetwe katika bill no vulnerable kana mwene nthi ula mobinye muno pyo ki uima wa mwe ke masomo ke mbesa kana ukwati na maundu angi ma muthemba ta usubili na yake watani governor ne kuthi kubingwa maundu asu kweza kwethia mwene nthi ni watetheka kwisila kwa programs tofauti oni ni tu schedule to kutebo ila yeta wa PWD policy ila nayo ne ya kokelia mwene nthi ula we na mamudha ma mwanya na policy isu ya social protection ni eleti ondo andwaya maka identify katika community twenda kosa ala binye na ala me deserve ko ne to tell this
mbesi kana weso kwebyan odosuni wako nesa na kwenana na mitalatala ila yaandike katika documents hivi. Bishop Jonathan Muthoka ulani MCA wa Diele Mavaka kaunti ya Makueni mukule gavana Mutula Kilonzo Junior ukachangia kugithilio sai motalatala onikenda wambie uthokomithwa bill inu kana mwiaola twithire twetelete kwebinda yasa ni kana otonyotethi andu maitu kuhusuku nengwa mbesa ni serikali na kukoba mbesa kwa serikali ni kana metethi na kwiyukilia kimikwatile na kimithukumile nitwami bitukithia umundu besa sieta watete kasesi ya Makueni county lakini alama ni besa sumale akwiba nange maana sio na kuona kutwika mutalatala wa emosio ni kanano matete wale akutethia mama Makueni na tuka mbunge nenu tukatwethia mbesa isu itialite nini na twaje siambe kuunga mwana kana tubitukithia mwiao utona kuunga mbesa isu ukasisia mewe undu ikakoba wa undu ikaiba wa nondu itona kutethia mwenende wa kawaida na wale nane wo mundi mwiao situ abitukithia ni kanano maitu alame no nipo kwat alame no nipo amethukumile alame kwenda kuthina mbe na maina kwat ni madono kwa koko ni serikali itwa Makueni kuni kule ngavana nikanato ne kwikia mwiao su cha nikanotwike mwiao kwa mituki nikanacho guidelines ila tunenganite kali in the place nikana kindu kikunike ripoti kigocha movocha NFM kumma va kaunti ya Makueni nye ni tawa muswa awisa mundo kivuyo cha mauvo angikuma kauntini ya Masako ni kana mbunge ya kaunti yesu na ivetukithisia mutalatala wake ilovia wa mwaka 2024 kana finance bill kondwa kunenga ni molo tola utumika serikali ya kaunti ya Masako ndini wa ukolanya wako ti mutalatala usomi wa mbunge ni su ya Masako ni mwene kivilo ansama ya kinando kana finance bunge ni ya Masako Francis Kitaka ulani MC wa ward ya Ndalani na alikima novo isina wambunge ya Masako kuvitukithia mutalatala o MC Kitakani wasia kana ni manatoa isi mbumbano sia kusanya mawoni umakula kwi mwenende kukonya mutalatala o ula uvanie kuikithia kana serikali ya county ya Masako ni akola nyakoti wa kuendesha milati kivathukanyo ya maendeleo aiweta kana ni manakunikile muno kuikithia serikali o oyetha uivinya mwenende evi katika finance bill tuntoka na proposals mbingi na twa abetukithia unu twaile kuthatwika nikenda ze kwithia ciana situ sina nangika wona mundu kubana mukuka mana customer no mabandu bange mwa customer no mwana waku na nikenda tuthubia ciana isitu tusubia maitu tutunga umemesi no lazima tithwe na mmea ila itona kwitha itona kuregulate kutaa kukua kuma kila bandu mwa twa abetukithia kana no lazima mundu lawe na probox edhono kwenda akagua mukuka kuma kundu kungenda katika akaunti ya Masako no lazima ethwe na permit ya transport ya angili 10 mundu wa pick up no lazima ethwe na transport ya angili 15 alama yetu tukade tunato license kana kunewa permit selling license no lazima na kuiza kwitha nuko bangilile kwa mwai kivuyo cha mauvo cha NFM kuma mbungeni ya kaunti ya Masako nita wa Juliet Moya tutanamba kuma kaunti neo yesu ya Masako mwendo mwithukisi asia imende kama nenge ya nyambesiana ngalikoni ya kisomo mayende kama isubie na muno kukonya miki leyo yangwa wetano uni kuma kuyo bisamu nene wa kisomo sabu kaunti ya Tanyawira ndani kalebi kete skuluni wa msingi wa Mamba na weko yake thimani. Sasa mimi nawauliza ni pesa ama ni watoto wazazi? Ni pesa ama ni watoto? Serikali itafanya kazi yao. Walimu wanafanya kazi yao. Na mimi am here representing the Minister of Education. Mheshimiwa atafanya kazi yake. Watu watakimbia, waitishe bursary, waitishe kila kitu, watafanya kazi yao. Wewe kama mzazi utafanya kazi gani? Hiyo kidogo unaamuka mapema unaacha mtoto. Ni lazima tuione pahali. Na indi twambate vaye kaunti ni mutui ya Kitui valama ubome kwa sakana munini wa mwene kivila wangwatanio ya manyua maimanyisia siai yolokuma kileo mbunge cha Kitui cha idhio KCUSCA Jacinda Musango ndekani ndongo ikaunti ya Kitui kumanza mitalatala ya undu wao kwa tamba unako kile kisomo cha kana ka keli tu ndino akaunti yesu ya Kitui kwa kuikilia ni kweli wana mawithi lukomasio mausome na maikala kenda kwa matonya ya kuyanisa ndoro sio kithitoni cha kuikilia ni kweli wana atongo imatonya ikwatwa uni anene ye kisoko ni wa mutomola wa Kitui cha idhio ni kaunti ya Kitui.
Sokoni mutomo kiloni bunge cha kitui chetheo tena wakikalo cha fumo cha ngwatano Jacinda eweta mondo alamende kusiwa wodi ni mutha kiloni bunge cha kitui chetheo emalita koso na wito na kuthini kwa mwetuki kwikitha siana sia toilet wodi ni isu isia kwa dosesi wa kuyana fumo na mugo na kuendesha masomo mo ondo failite. Girls adipali ameafektiwa sana na ni ngumu sana kusucceed katika masomo yake, haswa kila anapoenda shule asubuhi anashikwa na hao watu na wanamfanyia kitendo kimbaya ambao young girls even at the age of 5 years are raped. Itakuwa very hard sana na watoto wetu wataweza kusoma na kufaidika. Inge Jacinda no athingilila embondo nguzika vikiano kilile siku ithi vevuya kukonyo utongo wa kanaka kilitu na muno komisioni isu aiweto ufungulo wa mugo nyawendera kuwa ndoto mbingi wa dini isu kendo kila kitonya kwa udhodhia vanene uongele poja thini wa isu. Itakuwa ni vizuri sana kama viongozi wetu wataweza kuangalia jambo hilo kwa makini zaidi. There will be high risk of poverty due to lack of education, and theft and robbery cases will end up increasing for the people of that area. Kama Sokono mutomo kilioni bunge cha kitui chetheo kilifuatia kifuio cha maufao cha NFM Evelyn Mathanzao. Kwa mauvo mauo mayu na maliku ke ni kivuyo cha mauvo cha NFM. Naindi mwenda mwithukisia tukimino kilia kivuyo kita mauvoni kana kwi umuthini muthenya wa katiba vala katiba keuka nthi ya Kenya kakwatikania matuku 27 ma mwai wa nyanya mwaka wa 2010 na uyo vote na matarajio maingi matuku ama kuona nutonya kwithiwa wi muthenya wa uthiomo. President William Ruto nutangasie kana ti muthenya wa uthiomo tondu kila umwe na wia wa kuthukumithia kusesea na kunenga ndai ya katiba kamthi ya Kenya. Muthenya uyu itani wa Kenya yonthe vamwe na maobisini ma uilanio musio kana embassy cia nthi ya Kenya ila cienthi cia nzana ni muthenya wa thitu kukonia isile ya vamwe mituani ya katiba na kuthingilila unene wa nthi yulu wa kuthukumithia kwa katiba utongoi wa kimia. Maseneta na momethi wana kikalo cha mithenya itatu kwambia omunthe kunena nisya mutalatala wa kukuthu obisini kwa governor wa county ya Kericho Eric Mutai kana Speaker wa mbunge ya Senator Amason Kingi ni wana vitukithisie mutalatala wa kwithi wana unenania wa imwe kwa imwe na maseneta onthe kwa vamwe tina wa wendekethio wa senator wa county ya Kericho Aaron Cheruiyot wa kwenda kusewenza maimwanya maseneta 11 kupikia na kuthindikia economy ya Governor Mutai. The clerk to circulate documents received from the parties, including the plenary hearing program, to all honorable senators. The Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday, 27th of August 2025, Thursday, 28th of August 2025, and Friday, 29th of August 2025. Na indi nayo iseso ya obukoi wa miku ya kwa Binzaro county ya Kilifi yekwatiwa kwendea kwi muthenyani wa iyo mithandatu yebuku wana kubicha 19 lebuku etwe kukakwateka itilikanga ni cia 18 nthini wa chuma kimwe kivitu bala minwe kwisilwa kwithiwa ati mandini mbuku ila nindi manati ya maumanisho mayo na indi no bakubi kana kwa Binzaro tu Yusuf akanita kithaka cha Shakahola bala mimana na 29 ya bukuiwe ya ati mandini ya Good News International Church ya Pastor Paul Mackenzie Ndengiola we na esililwange 95 masiro mayala meke wathukania county ne ya Mombasa o ni muthenzi munene wa serikali Dr. Jahansen Odwor. With the autopsy, which probably we might start the next week. There are variation in the state of postmortem changes in these bodies, in that in some graves we find that it's totally skeletonized, but there are some graves where we find that their skeleton, which is mixed also with some flesh. So this indicates that they were not buried at the same time. Kivuyo cha mauvo kwa mauvo asuma kuma kwa Binzaro niko ya kaunti ya Kilifi vakobe na kithaka cha Shakahola watu wabika muthia kivuyo cha mauvo kwanzia ya uligusa itatu cia kioko sainya
nisio kithira mauvo kwanzia ya kuvi kwa uyu ene ana kwithugisha kamemeka NFM woni wa mukamanye nitawa Irene Nyamai.